O te whaatalofa atu I le tapua inga mau, wasi o tātou atunuu I le nei tae au fou. Whaafitai le alofa o le atua ua taitai mailo o tau soifua lau le lei, e au lia mai le whai ungo le nei vai aso. O paia whaale malo, paia whaale atunuu, paia whaale tala le lei, o le anu watu whaatini o tau sala. O paia lava I le popo, ma pae le solo. Ua whaafafonga le atunuu I le whasalalaunga na tuina atu e le tātou malo, I le Afiai o nisi na malanga mai le valele mai Australia, I le asolulu o le vai aso nei, I le siama o le COVID-19. E o mai le tai au nei ua toa 15 I la tou ua whaamaonia ua afia I le siama. O I la tou uma nei na malanga mai I le valele ma o loo whanofo e sea. O se numera mawalunga tele nei ua alia I mai e ui o loo malupuipuia I la tou nei ua afia I nofuanga o whanofo e sea ai. Peitai ua silasila le kapineta I vaenga taua ese uma. E sanga whaamarusia ai le puipuia o le atunuu. Mai le nei whaamai, ai mai se le tele o le abanoa, e ono mama ai I tua ma pesia ai le atunuu. O le ala lea ua whai unga whono ina ai e le kapineta, e whaavai lunga o whautuanga na tuina mai e le komiti o whaalavilavi e tutupu, whaafuasei ma whaalavilavi e tutupu matu ia. Le si itia o le tātou puipuinga, le alert level, I le vaenga lona tolu, po le lanu mumu. Ma o te whasilasila aloa ia atuai, o le atapunia atoa le atunu, lockdown. Mo le fase fulufai tu la, e afu atu I le tau leono, I le afiafi o le aso, aso tona I luas fululua o Ianuari luafe luas fululua. Se ia aulia le tau leono, I le afiafi o le aso mafua, luas fulufai o Ianuari luafe luas fululua. A o tali maule atu nuu yo lato maota malawa, ua na o le au whainga luenga, ua whaatangaina o le a whaawa upea o lato tiute, mo le tuina atu o le au nanga mo mia, mo le soifua Essential Services. Ma le tali atu ini whaalavelave whaafuasei, e mo mia mai I le atu nuu. E whapena fo'i ta vale afi, o le ale whaatangaina ni ta vale whewai, ai ua na o ta vale ua whaatangaina mo le whaatinoina, o au nanga o le atu inatu. O vaenga uma o le au fia I le nei fuafuanga. E au fia ai le tau fia o ngā luenga, se ia vanga na ai au nanga mo mia mo le soifua Essential Services. O le a tapunia a onga, tau fia o so se fe malanga inga, o tatou fale ainga, ma fale ava, ia whapea fo'i ia tapua inga. A toa ma le whaamalusia, o le tali mau o tangata uma I o lātou lava a inga. O le ato e ilo tutoa, e le kapeneta le nei fuafuanga, a o whaanga solo ma toe whafonga ina ai le tunuu, monisi swinga tala whea ngai, e fuafua I le tūlanga ua iai le mataituina o I lātou ua fia. O le awhea ngai le malu o le malo, ma le puipuinga o le saunga le mu lau tele o le atunu. O le awhea ngai pea, le komiti o whaalavelave whafuasei, ma le tuina atu o isi whaamatalanga mo mia. Bo le sila fia, e le tātou atunu. Samoa, o le tatalo, a le tātou malo. Ia tātou
Maua pea, le toa file e mū, ma ia tātou whātua tua pea i lo tātou mataisili. E alofangia si o tātou atunu, a o tātou whiangai, ma nei toa tūngā ua alia i mai. Mātou te tālusanga ina, le lango ale atunu i le nei fuafuanga. Ina ia sao mauli lo tātou whamoemoe. Ia manuia le tapua i ngā Samoa, ia whalotu tele ina fōi le au whai ngā luenga uma o lo ngā lulue mo le puipuinga o Samoa. Mai le nei whamai, mai ia o tātou tau whai momoli tālusanga, mo si o tātou atunu. Ia soifua. I extend to you all warm greetings this morning. We thank our gracious Lord for bringing us all towards another weekend of our journey into the new year. Our nation was advised earlier this week of the 10 passengers currently in managed isolation who tested positive for COVID-19 on arrival on a flight from Australia on Wednesday, the 19th of January. This morning, 5 more confirmed COVID-19 cases have been identified, bringing the total of positive cases to 15, and all are in quarantine. This is a significant number of cases for Samoa, given the vigilance with which we have managed health border security. Despite all of the 15 cases being in quarantine, Cabinet has decided to exercise and impose measures that will further enhance the security and protection of everyone from the virus and to ensure the risk of a likely community transmission is minimized to the extent possible. In this connection, Cabinet has considered and approved, in view of the advice from the NEOC, elevation of Samoa's alert level to level 3, red or high risk. As such, I hereby declare that a nationwide lockdown will be enforced for Samoa from 6 p.m. today, Saturday, 22nd of January, 2022, until 6 p.m. on Monday, 24th of January, 2022. The lockdown will require everyone to remain at home, except for authorized essential workers who will continue to provide crucial and necessary services to the country. Only authorized vehicles will be allowed on the roads during the lockdown period. All other activities, such as work, schools, travel, restaurants, bars, and churches, will be closed. Cabinet will carefully monitor all developments during the lockdown and make necessary amendments depending on the situation at hand. The police will continue to maintain law and order. The Disaster Advisory Committee and the NEOC will provide updates, relevant information for the general public. Under the current circumstances, the measures outlined are not intended to cause panic, but to simply encourage caution, vigilance, and enhance awareness of an evolving situation. Government is asking for your cooperation and support, and that we will continue to work together as a nation.
Unity will facilitate meeting our objectives. With God's guidance and benevolence, we will work our way through this challenging situation we are in. Please remember all our frontline workers in our prayers and thoughts, in particular our health workers, who have worked tirelessly over the last 2 years to ensure we remain a safe and protected society from the reaches of the pandemic. May God keep and bless us all and stay safe in our homes. Soifua.